Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te Sipai kan buk chewa November ni som pani ania thu thar rang kan ngai thadona Myanmar lam thu tharin bul kan tran dona ni Myanmar janta ten Thantlanga chen na in som pakhat an haral levek Chin National Army te chuan nizan November ni som pakhat khan Myanmar janta ten in som pakhat Thanthlang Chin state mi chu an hal sakle ti an soi CNA thu puang tu salin thet ni chuan Sipai ten in an hal sakle a mi puitan bi ruk ngai na a om lo ti ina soi tun tha November ni ruk le ni kwa a te khan Sipai te hian in som ni vel an hal to boka Chin Public Defense Force chuan mi sing khata tanga sing khat sa nga vel an ral tlan ti an report September tha atang khan Mizoram ral tlan po an lut tam chhole le to ani Peter kumsomruk pani mi Burma Sipain apong suala vangin damdo ina admitani khit media ina tarlan danin Peter kumsomruk pani mi Namphon village tract Kut Kai township North San state ami chu November ni sari khan Burma Sipain apong suala vangin damdo ina admitani nimin November ni som pakhat khan min soi mi mei che pakhat chuan pong suala tok le boka mei che pani bu huna na thok lai chu Sipai motor pakhat atanga lo chuak Sipai pakhat chuan mei chia te hi ron panin mei che pakhat chu apong sual nga ringotani June ni som pok khan kum som palimi mei che pakhat chu pong sual aloni to bokani Military Council chuan ram chung mi pui sing khat chuang manin sang khat jani somnga an that to Myanmar ram chunga thunei na pong lak ani nu thlako chungin firfiak Sipai ten poi soilo mi pui sang khat jani somnga pathum thatin mi pui sing chuang an man to bok ni in AAPP Assistant Association for Political Prisoner chuan ata lang heli si February ni khata tanga November ni som pakhat in kara Thanthlang record ania he record tello man tok le tha tam tak anom thei thu po AAPP chuan a soibok Lisa antar lan dan chuan Spring Revolution chungin mi pui sing khat le somthum pali manan ni to a tun thlenga man tok te chu sang sari za somli pali ni in zani somriat pasari chu an chung thu rel felania zela anom me kani heng zinga hian kum som pariat noilam naupang pani antela mi somni paruk te chu thi tura an chung thu rel fel ani to bok heti rual hian man na thu pe arrest warrant chu ato bipomek mi sang khazakwa somnga pali anoma anzinga hian thi tura an chung thu rel fel to mi somthum pakwalai anom mek bokani AAPP chuan hetiang lam chanchin report du ten fatality data aapp.org email le detention data aapp.org email a englai po a report an thon thei thu hriat tirna chu in an ta langani United Nations Security Council in Myanmar tual chung boina ti top turin an ngen United Nations Security Council UNSC chuan Myanmar ma tual chung boina chuak chunjom zel chu poi an ti thu le he boina hi ti top thuai tur le Myanmar Sipai te po in beng thai turin angen United Nations Security Council member ram som panga te chuan ni lai ni khan he thu chua hian siama February ni khata Sipai ten sarkar thunei na an hne chu nuwa Sipai ten rampuma state of emergency apuang zui le hemi nuwa Sipai te le Sipai ro rel na du lo tu te in kar in be na thleng chun jom reng chu poyan ti thuan soya Myanmar mi pui te that na tur ngai tu a in rem na kong zonga in biak na nei tura an du thu po an ta lang bok thu chua an siama hian United Nations Security Council chuan Association of Southeast Asian Nation ASEAN Special Envoy an thlop thuan ta lang bok ASEAN palain Myanmar ram atlo a party sang ai o te hmuwa mi pui te chom dol na pek dan tur soi pui atum te po tha an ti thu le an nga hlel thuan soi bokani NUG chuan Sipai sum don na company te chu dan pona an hnol vele ta Sipai sum don na pakhat Myanmar Business Corporation chu firfiak sum don na le dan pona hnol ani thu NUG sarkarin November ni som khana lo puang to a chu sum don na ne na in kai hnoi le Sipai siam thil zuar te chu
rem na pek tumin NUG in ain thlame kani National Unity Government NUG hnuaya Ministry of Trade and Commerce Department lama sumdon na lam enfia tu pol inspection team lam mu danin sipai lam sumdon na Myanmar Business Owner Limited le Myanmar Business Corporation ten sipai ram phatsana anthil ti dan kong sang sanga tran puina kong sang sangin ape ani ti anpu chuaka chu wangin chung company te chu dan pona nolin anthil siam chua te po man le zor chua an khap zui ngal bokani NUG sarkar chuan an thu chua zom lo tu te chu sipai sual rongbol na thlop tu an ni angin an chunga hremna pek ani tur thu an puang tel ngal bokani UN Ambassador Uchomu Thun nu le pa in an kal sak vele ta Yangon South Okalapa Township inwa konga Uchomu Thun nu le pa te chen na ina November ni som jinglam khan Military Council in waran le kha tarin an kal sak ti riatani tual chung mi pakhat chuan ka riat danin ina chuan lut chuak anom manglawa a cheng te po mitlem te an niang an vakal saklai chuan tuma ina anom lawa sipai le police tam tak kalin an vakalani ti in RFA ril hetia waran le kha tara an kal sak ma hian in chunga lutin in chu andap kwal na sa le ani chu waran le kha chuan ambassador Uchomu Thun section 17 bracket A manga thu buai an siam sak ron ching fel tur le athil nei khoi chat thei lo ta chu waran le kha tara chu sak ani tur thu Zamuthiri Township Court Magistrate mong uinan October ni som ni pakwa a order a chuana thuwa chuanga Military Council thu puang tu Information Deputy Minister General Zomin Tun chuang firfiak tenena in zom na nei te thil nei zong chu kal saka lak sak thei ani thu Home Ministry in thu chua asiam to a chu wangin kan kal sakani ti ina soi UN Myanmar Ambassador Uchomu Thun hian February ni som ni parukhan UN Assembly a thu nei na pong lak tu sipai adodal thu le CRPH athlop thu a soi chuaka Myanmar ma NUG CRPH le PDF tenen in zom na nei tia Military Council in an chen na in an kal sak chu som sari vel anom to ani Tanin Thari Region Chief Minister kumsom pakhat atang don Tanin Thari Region Chief Minister Umin Mong chu tawe zel chunga special court chuan kumsom pakhat tang turin Nimin Khan achung thuarel ti Tanin Thari Region Parliament member pakhat chuan a soi Umin Mong hi thu buai pathum ortirania section somni panga dan mangin kumni chung section zanga panga mangin kumni section zali pakwa dan mangin kumsari chung tang turte athiam lo chantirani Umin Mong hi Kotong Township Region Constituency number 2 atanga thlantlin ni in eiruk thu buai ane awanga Chief Minister atanga bangta dolili mo mun ruak lua turin kumsang ni som pakwa khan ruatania Umin Mong hi February ni khata sipain sarkar na ala khan pon chuak theilawa ren house arrest ania ahnua man ni in thu buai chi sang pathum manga man anita a November ni kwa khan current state chief minister Donan Khinthi min po kumsom sari panga chung tang turin special court chuan achung thu alorel to bokani Myanmar sipai court chuan US journalist Defense tar chu kumsom pakhat tang turin achung thu arel ta Reuters sinata landanin American journalist Defense tar online magazine Frontier Myanmar managing editor chu Myanmar Military Council court chuan kumsom pakhat tang turin achung thu anrel thuta ti aloya thanzo ong chuan apuang Military Council court chuan Fenstar hi mi puite sarkar laka hel tura fui portu firfia ka chet na thlop tu case te anor tirani Fenstar kumsom thum pasari hi me thla khan Yangon International Airport a ho tur chu sipai tanan manani janta te hian tual chung journalist te pon manual to a Fenstar hi ama in Independent News site Myanmar nawa athok thinani breaking news ani awangin achungchang thuwa hian thu thar dang po ala arin omani magwe khwa hinta unaw dor po PDF terrorist ho antran pui thin ti in Burma sipai sarkar chuan anlak sak vele ta
UN Ambassadorin Women of Change awat chu Mailin ni sir nena Atlanta Myanmar US Ambassador chuan kumsang ni somni pakhatata na Women of Change awat chu Chin Meichia tetana thok Ninu Pol Director Mailin ni sir nena November ni kwa khana hlana ni het choi moina loman adon chungchanga hian Mailin chuan he na kan tho na hi kumriat ani to a hetiang choi moina loman min petamai hi kan na tho min pompui ni in ka ria a kaloma tundin muna chuan engtia malak zel nge ni don ti in ka ngai tu a hei hi beidong lova thok chun zom zel tura min ti chak tu pakhatani ti in KMG media akhilani US Embassy Myanmar ma om chuan Women of Change awat hi human rights mi pui hrisel na dan le thupek ken ko na rem na peace mason na development natural disaster khuarel chiat na management le environment and kol na konga mi thahnem ngai le tho hlok te chu kumsang ni som pasari atangin kumtin choi moina apechina Mailin ni sir chuan keini chin mi te jinga hian mi pa le meichia te chu intluk tlan na nei turin malak alangai tam hle a meichia zong zongin anti angaya mi pa te tranpui na po kan momo hle bokani ti ina soi Ninu Pol chu chin meicha chan vo right intluk tlan na le chin meiche en than an ni na chin ek siam that na konga mala tu le hruai tu Pol ani mai ba ka meichia ta ti mason tum na konga training chi sang sang pet tu Pol ani bokani Myanmar ma COVID-19 kai mi nuai nga le sing khat chuang anom to Myanmar ma hian ni khat chungin COVID-19 positive zakwa somnga chuang anoma tundin muna positive omzong zong chu nuai nga le sing khat chuang anom to thu firfiak Sipai Council noya Ministry of Health Department chuan November ni som pakhat zala khana puang mase heri ko thi CDM ho omna dam do in laboratory a test na atel lova Sipai dam do in tamzo ka test result ani bera khiat thailo test lo tam tak an lo mani Ministry of Health Department thu chu adanin dar kar som ni pali chunga test result mi singni le sangli zani panga test jinga positive zakwa somnga pali anoma test zong zong jinga positive za a pathum point pakwa pali chuang anom ti na ani ni khat chunga covid wanga thi hi mi som pathum anom rualin dam chuak dam do in chua san mi zariat somli paruk anom pokani COVID-19 wangin mi nuai khat chuang an la thi belang German virologist langsar berjinga mi Christian Drosten chuan an rama hrileng tholina lo thleng tur dang chat tura ma an lak thui lo chuan mi nuai khat chuang chu COVID-19 wangin an la thi bel le thei thu asoi Germany a hian shikai hi an pung thar le na sa ni lai ni khan hripui leng tran tira tanga shikai mu chua tam ni ber thlengin shikai thar mi singli don anomani drone star chuan an din mun a that lo awangin tuna an chet wat angai thuwa soya Leipzig University Hospital intensive care covid wat doctor te chuan hrileng tholi na hi ama ami zong ai po rap thak ber ani thei thu an soilo bok seksoni state chu nisari chunga hikai thar tam berna state ni in mi puinuai khat zinga zali somnga pakwa te chuan hrian kaya ram chunga hikai dan ret chu makta duai khata zani somthum pani ani seksoni hi vaccine lak tlem berna state ni in state mi pui zinga za somnga pasari chawin vaccine hi an lala ani Germany health minister chuan hridar chana mi pui te chu damin tuna hrileng mek hi vaccine la lo te wanga thlenga apu ani tunkar tir khan sectionia hian mi pui vaccine la lo te chu bar restaurant public event sport le leisure facilities sa te kal khapna dan an ti chuaka state then khat point he dan hi zom ve an tum ti an soibok heti la hian Germania vaccine la du lo por anti vaxxers sang chuang te chuan kal liam ta khan lung oi lo nan lan tirani Germania naupang kum som pani chunglam mi makta duai som paruk te chu vaccine dose kimpek an lani lova Germany sarkar chuan anti vaxxer tam zok te vaccine la tura thlem tluk a har sat to thuwa soya politician te chuan khotlanga po in thliar ranna na sajok a thleng pha an hlau thok le ani
ramri bula ma la lo turin homin ramri DC te a riat tir he thil hi ka hre lo ti in Mizoram Home Minister chuan a soi Home Department chuan November ni riat sang ni som ni pakhat khan Mizoram le Assam ramri dapa district pani scholarship le mamit DC te hna le kha thonin ramria malak na nei lo tur ani thu an riat tira hemi chungchang hi Home Minister pulal cham lian a chuan a riat lo thu a soi Home Department chuan scholarship le mamit borsap te hna hian Mizoram le Assam ramri buaila ya chuan malak na nei lo tur status quo ani thu a riat tira hei hi November ni nga sang ni som ni pakhata Ministry of Home Affairs atanga thu andon anga ti ani thu an ta lang scholarship DC chuan Home Department atanga athu mu bo zuin November ni som ni lai ni khan vaireng te SDO civil le bairabi SDC hna le kha athona ramri buaya malak na nei lo tur le construction work te ti top turin a riat tirani Home Minister pulal cham lian a chuan ramria malak na ti top chungchang chu ala riat ve lo thu a soya order kalam hulawa atu langin ma kan la chun zamanga tia order chu chan ala riat lo thu a soi bok pulal cham lian a chuan ramria Mizoram police te chu lak chu ani don lo thu soin tuna kan da na china hi chuan an rengang kan la chuak don lo ati Assam media te talan danin tun nai khan Assam sarkara Environment and Forest Secretary chuan Mizoram Chief Secretary nena lekha thonin Mizoramin Assam chung kilometer li thlengin ma alani na ta langa amalak na te chu ti top tir turin a hril ani helaya hian November ni riat sang ni som ni pakhata vaireng te 1 VC10 vaireng te police check gate bulatanga vaireng te chualam mau tui zawa Mizoram police te omna thleng kong lai an tum chu Assam police ten thingle mau mangte in an lo danga vaireng te VC1 roi tu ten kong chu Mizoram police te omna thleng bak an lai don lo thu an soi nuwa Assam police chuan an ti buai zui lova kong chu lai tlang ani ta ani Mizoram le Assam ten ramri buaina an nei nun pera tangin state pani in ramria kong sang ma an la ve a mun ranga kong an lai ve ani khuang thinga rule chu wangin mi pakhata bora leta nimin pia khan Champhai district chung khuang thing khua ami pimun siami kumsom ruk pali chu anlova thia mu ni in rule chu wanga thi ni arinani kan thulak nai na ta lan danin pimun siami hi lowa ama afe in tlailama a hotak lowa wangin achung te chuan lowa hian an zonga thlama chafun ei lowa alo la oma wangin an lo chunga hian zongin waw nai lama arwang mu ania ataksa hian hliam dang mu tur omlovin akeveilam kheimit bula le akut dinglam kutzung tanga rul chukna hnu ni nge riat mu ania arwang hi an khuwa la kani hnu in nimin khan vui liamani thil thlenga wang hian Champhai DFO pulal du thlana le atho puite chuan khuang thing hi pan ngalin ruang te an endika ralna sum cheng sing khat an hlan ngal bok khuang thinga hian kum in hian rul chuk wangin mi pakhat alo boral to bok kani